Manung Hutna Impact News ni Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar mokcheri. Laliba na bagi tarik kun mathoy da pangto kadoriba Thangmeiband namadi Thongju Assembly Constitution ani sigi marki mikhalgi sem saba punamak haunakre loibadina tri mas yam kana changseli adubu hariba tarik kun mathoy da pangto kadoriba election asida maruina Thangmeiband Assembly Constituency gi thololiba mirep singi manung da koi mirep sing asinam khoge political party ki side ki masagi side ki karam makal gi koi anauba koi strategy tawraga handaki election sida mai paka dagi habi matang da khanane nugudam tanga si Impact News ki studio lengsinroli biribasi joining us tonight on Manung Hutna Thangmeiband Assembly Constituency ki hanagi koi former MLO ibiramba Khumukcham Joykishan ni Tamo Joykishan butaramokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, Kangla Paugi Chief Editor P. Ibochouba Ibochouba. Welcome to the show. Appreciate your joining. Ado ahan ba question jai tamodi lecture ke tamona khogi Thangmeiband Assembly Constituency ki hanagi MLA su oibiramba aduga handak laiba mikhala sida su yamna chawba maru oiba khoi candidate am oibiri adubo mamangi 2012 ki tara suba Manipur Assembly ki legislative assembly ki election da Thangmeiband Assembly Constituency dagi khogi mirepsi manga tholakiba aduga punna khoi voters listen kontre ka chani tara manga rong leibasida makhoina vote thadar matamda khoi tamona majority phanga koi vote pudika bi ki adu vote masing si listen kontre ka chani tara ma si manung sida only khoi listen taret ka chatruk humputra mo phangkiba adu khoi second ta ki ba khoi congress ki candidate tuna listen taruk ka chatruk mari phuga taruk or khenari se only 984 masing ghatani masing su yam khenage daba aduga khoi voter ki share su atop candidate single loina ka share tong nakiba adu handa ki sidi akogi mirepsi ani dagi hena thokpagi mami se tadri ani khatana contest torokpa targadi Congress versus BJP gi akogi mikal se torokpa targadi tamona BJP candidate amoina handa ki mikal se da karam makal gi strategy tawraga hana share tawnaramba hadi mire masing yamba dagi atoppa sing da vote channel mado handa yam drabada 50% hena phangdabdi yaroi dori mikal si mai pangno gi damakta aduna koi 27000 ki mangda almost 14000 votes se phangdaba yaroi dori 14000 votes se phangno gi damakta karam makal gi anuba strategy mamang gi tara sub assembly election da tawki dabado handa ki se tawbigane khanbiri handa ki live election sigi oina tongan anuba strategy haba am leijade hi ai gi aina hana adum leptana chatharakpa ai gi public ki service hai tare maruina ai kendri development aduga khoi leiri ma gi class ta leiri development aduga election maya gi oina ai gi strategy have pote em leiti ai gi di hana mamang gi chatharaiba khoi gi Thangmeiband gi yamna soksin dana leiba lambi thongsing ma gi public grievances masi mayam si semba adumaktuna akoi gi publishing sina mo gi satisfaction phangaganda aingonda vote pirakene haibagi thajabatuni aige tonganba madreida election gi haiba tonganba strategy blete only aige strategy di aige publishing sigi makoina kari pami makoina kari buningba thungba da kalei makoi gi aina whatever aige site gi tawba ngam sing se whatever help aige site gi tawba makoi mating pibedo aduna aige strategy okay strategy da hong blete public ki awaba sing grievances mayam si tamna masi amamam oina sum lotion biraga chakot pa nungai bo propoduni koi tamona pambiri si adubu mamangi election gi yengurga handaki election sida koi mirep se ani dagi heloi dagi mami tarak pasida di hanadi koi voter masing se lising tarek ka chatrok something phangi bani na tamo gi se koi lising kuntre ke manung da almost 20000 mukti tamo da lakh hidre hai bani to 20000 se ke manung da yam drabada lising mapan taradi handaki sida tamorom da mai onsel no ge damta tamo gi site gi anu strategy amadi mathau tabran khanjai madu ge damta di kari to bigen khanbiri ai de hojik aina somo kan haijer se public sing si aina last 3 years sida during my tenure as MLA ai adum ngasai gi ai ngon broadcast tawgiba amta leite ai gi jaga da ai gi polling booth ai election da second da gi jaga yam yawi adu gi jaga sing to ai masi jaga se vote thada de ba kam leite adu gi ai loi ma dum development se loi mai pak na dum changsel hai tar say for example koi gi yumnam lekai si 9/7 9/8 si koi mamang da ai second ta gi atop candidate hand gi adu handak lak ko dre election si de aina yam saw na hene ba sa tawi manam dei lam si de lai ga development dum almost mokhagi satisfied with my 100% di tawi have yaroi adu di magi ningba thungdo mayam leini adugana
ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ MLA ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯀꯩꯝꯕꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯣꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯒꯦꯟ ꯑꯩ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜ ꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ कांग्रेस बोट थादगिबा NCP बोट थागदगिबा MSCP रे थादबा BJP की थादगिबा हाइबा लेतना पुनमक से थाइमन की पब्लिक मैम सिना मखोइना पामिबिसे करिनो हाइबसे नैनाबा मदुने आइगी स्ट्रेटेजी से दुग मखोइ अपामबदुगी मतुंगिना अइना मदुरे माइ ओनजलगा मियाम की अपाम लंबीदु ngamnaba aigi level honaba aduni okay मियाम की अपाम लंबी तो ngamnaba honaba दुनी अदुग ममांग दा कोई मेजॉरिटी फंगिदबा पोलिंग स्टेशन दसु कोई तामोना कोई MLA ओरिंग मतमदा अफबा थबक मयाम तौखिबनिना अदुगा MLA ओइबा मत तोखरबा मतुंग थफाउ कंटिन्यूअसली कोई लेपलेतना थबक थरों मयाम से चथरकपनिना हंदकी मरकी मिखल असिददी हाना वोट पिरमदबा मयाम से मेजॉरिटी दा पिरप याबगी थाजबदुनी अखोई तामो जोगिसन थंबिरिसि अदुबो जा दलाक्चागे ओजा ममांगी दी मी मसिंगदि यामगिबनि हंदकना यामोइदोरिबनिना मसिदा खितंग स्ट्रेटजी दा होंगबा लेरोइन खनबिबो लेफम थोक्तब खरे अंगदि स्ट्रेटजी सी अनोब स्ट्रेटजी अम लाकनी लावे हाइनगा लेते अदुबो साइगी जोइकिसन हाइबिगी तो सै राजनीति दा मंगोंदा खेनबा लेते हाइबसे मसिगी पांदम सिदा संगथल अगदि को मची कैंडिडेट अमगी हारिबा पोट असिदि यामना चाउ मगुन नमने हारिबा अदुना पांदम सिदा संगथल अगदि मदु अफबा पांदम ममने हाइजरिबा हाइदि आइगोंदा बोट थादबा राजनीति गो ओइने येंगोगदि मानब मियेंग अमदि येंगा संगथलकपनि आइगोंदा मदुगी दोला दोली गो वाफम लेते हाइबने मदु ओइरगदि यामना फबा वाफम ममने अदुबो मी लिसिंग कुंतरेट मुक्की मनुंगदा लाकदुरी स्टेट फाइने स्टेट फाइड एसिडी याम लुबा अमरम हाइदगदि यामना क्रुशियल ओइबा भोट अमने हाइजिबा यामना मदुगा थाइबन केंद्रदा हाइबदि थाइबन केंद्र सिदा सुमाइना स्टेट फाइड काइबसे मसी इम्फाल सोहरगी मनुंगदा यामना अतांगबा पोट अमने हाइजरिबा अतांगबा पोट अमसिदा थेंगनगदुरी सी यामना अदु अनि कोनबने अमरि तुनी सोइना तुदबा यारोयबा अनि कोनबने अदु कना तुगदुन कना तुरोइदुन हाइबदुदी हयेंग तांग कुनगा माथोइदा पांथोकदोरिबा मिखल असिदगी मतुंगदा भोट थीरबा तांग कुमि थीरगदुइ मजे खंग गंगुदरिनबा होजिगे दे स्ट्रेटजी मदु हाकोइना हाइरु बंगम पोट नते को अदुना अदुबु कोइगी हाना लिसिंग तरेट का चाथुक खरे हेना फंगरगसु को हरगे स्टेट फाइसदा मधुमक हेता मधुमक की कनोदा हेता कोइना ताथनी अदगी हेंगकनी हेबसे मसिदी कैंडिडेट सिंगी मथौ ताय कैंडिडेट सिंगी मकोइना होने जरिबदो मदुगी मपानने अदुना ने साइकी कनोना कोइ जोगिसनगा हारिसे आइगोंदे मानब मियंग सब माननरी दोला दोलिगी वाफम लेते अमने हाइरगा को हाना वोट फंगिदबा आइना सेकेंड टाइम मफम सिदसु आई होनबा याब होनरी गा हाइबसे मसिना मदुगी वोट मसिंगदु हेंगलकनी हाइबने अदु मदु हेंगतबा हाइबदुरी को मदु हाइंग ओके वोट मसिंग यामना फंगिबा मफम दसु फमदो मफम दसु चप मानना खेनबा लेतना कोई डेवलपमेंट की थबक से तौखिबनिना चप मानना ट्रीट तौखिबनिना होनखिबनिना होजिक से होनरी तुंगदसु होनरखेनी होनखिबसु लेरे मरमतुना हंदक सिददी मयामना सपोर्ट तोरप या हाबगी थाजबनी कोई अदुना हाना फंगिबा वोटो मरुदगी सरुक मयाम में हेना फंगकनी हाइबने हाना फंगिबदुगी सरुक मयाम हेंगलप या हाइबने अदुबु हंदक से कोई कैंडिडेट अनि खतंगना कोई फाइट तौनक तारगदी मतंगसिदा कोई ओइदोरिबा कोई फाइट सी इलेक्शन सी फाइट बिटवीन टू पार्टीज ओइदोरिबा कांग्रेस वर्सेस BJP अदुगी मोंदो ओइदोरिब्रा नत्रगा फाइट बिटवीन टू पर्सनालिटीज स्ट्रांग ओइबा पर्सनालिटी अनि फर्स्ट सेकंड ताकिबा ममांग इलेक्शन दा अनि गी पर्सनालिटी अनि जिगी मयामना पामजबा पब्लिक इमेज मसिदा फाइट तौनतोरिब्रा नत्रगा अखोगी थांगमैबंगी दी डेवलपमेंट मयामबुदी तौरी अदु तौदो मयामसु लay अदुम पब्लिक न फोंदोबसु लay अदुना मतंग साइसिदा डेवलपमेंट की फ्रंट मसी कोई फाइट तौनदोरिब्रा फन अहम ने अइना तामर ताइसरसी अखोगी डेवलपमेंट की फ्रंट फाइट तौदोरिब्रा पर्सनालिटी की कोई इमेज की फ्रंट फाइट तौनदोरिब्रा नत्रगा पार्टी की बेसिस फाइट तौनी खनबिब्रा अखोगी हुजि हाइबी पॉइंट अहुमक से लोइम रिक्वायर होय ओके अखोई डेवलपमेंट पर्सनालिटी अमसुंग पार्टी से अदुगा मणिपुर ददी अखोई इसिंग सिंग हाइबदा पार्टी दगी माई थबक तौब ngambagi कैपेबिलिटी सिन चली हाय तार अदु कई नोइदा पार्टी सी पार्टी फतबा पार्टी अमता लेते इंडिया दा लेबो पॉलिटिकल पार्टी सिंग जफबा ngатani मसी कनाना फरन दगे दा मदुगी रिप्रेजेंट तौरिबा मदुगी इलेक्शन थोक तौरिबा मागी लीडर्स की मता मखा पने पोली एनी पार्टी दा ngasi BJP कांग्रेस की वफम नतबदा इंडिया दा लिंखलिबा मणिपुर दा लिंखलिबा whether it is national party or regional party मागी constitution दा manifesto दा फसदब अमता लेते हजरिबो अदुना पार्टी के बेसिस दा हारगदी पार्टी जफबा ngатani अदुना होजिक लेरे इदी पार्टी दुबु रिप्रेजेंट तौरिबा पार्टी हाइबसी मीना सारिनी मी सिंगदुगी मगुंदा लाए अदुना मसिदी
emphasis se kana hen pige da madu tholai ba candidate ma gi tawri ba phibam du hen chali aduna man number 2 da mi se ge personality laire aduga development is also a very big factor magna development haidi not only development my achievement haitare aduna aina ai kendra gi damakta anatraga aina ai manipur gi sakwa tharang da national gi da kari mana kadai bo to ngam ge si yam kana nei ni mainly ai gi kendra ai gi 9 Thangmeiband NC at the heart of the city akoi gi masi leasing ri literate person na yamna majority ni aduna focus si moi khudi makta nakana lo yeng hai tare magi image personality mana tok thok bangam ba thabak sing hai tare aduna akoi na masi gi public sida ne akoi na magi personality am development mana development hai di magi action program den hai tare aduna machida yam naina bani na party ki posidi loin phaja bani na magi thabak tok thorokpa magi personality ki magi achievement che sidana na factor le okay action speaks louder in words have ni tok thorokpa thabak na ngang thorokpa wahai de gi hen mek seng na tak thoi have ne do mathang je oja dalak se ko jai pachau do ja handak ki election si koi mamang da su koi ke hetar ko ye center da BJP gi maro ina Narendra Modi gi BJP web se la kar matung da Manipur da ahan boy na ko gi state assembly gi mar ki mikhalam October gi tarik 13 ta hianglam assembly constituency gi pangthoki adubu madu da su akoi BJP gi web chauna la e masi mai pa gani haina khana ki bani adubu congress na dum yam tumina lekhi ba dum akoi dum yam laina casual akoi dum ka do le re na dum yamna kehtare carefree ona lekhi dum ka khre aduga Trinamool Congress na second ta hore BJP na third ta hore adu handak ki sidi BJP gi oina kaitare yam chawba test am oitare mathang gi 2017 gi assembly election lak da handak ki marak ki mikhala sida koi BJP gi strong candidate ani thadoi thongjogi su aduga Thangmeiband gi su kari khan bi oja handak ki sidi BJP gi ahan ba account se handak ki marak ki mikhal sida soidana hangani an khan bi bara kari haibini ai gi motadi masi account si ai soina hangani loi okay soina hangani loi aduga aina hajening budi saigi education hai hibudo party ge ideology di aduki matik phaje mi da pui harise masi asum mane okay party ge ideology di party phudima ke ideology congress bo oisin BJP ge oisin NCP ge oisin Trinamool ge oisin oba party ge leiba ideology si aduki matik phaje reba aduga mi na pu bane mi kari no bhole pakadori ba mayam che masi kana oise masi mi na pu dori ne mi na pu budu matung ina prajan thajara kadori ne ba adugi lambe du ne la ngari mem se adugi amu ya muchi luri se akoni kino na hai se raj na hai se lisingani tara tadet ke angan bada February tha phaw gi manung da man akano ki election je jane election ji pangthor kadori ne pangthor kadori ba sigi mangoi na pangthor ngasi by election je mar ke mikal pangthor ki Thangmeiband ga thongju ga pangthor kadori arai mam na te yamna crucial ba yamna ko tangkak sigi semi final ne masi kong thado ne congress magi state sarkar pairi haibagi ma aigi mina ka da bayadi haibagi podam lakadori ni center da so India sarkar pairi ni Narendra Modi na luchingba honorable prime minister Narendra Modi na luchingba dugumba sarkar mla ini haijiruba Narendra Modi matom ta na bharo si thengna green ne mamangi election da madura mai pakri chawraba BJP gi chawwa adu maja handaki mikal se da BJP gi ahan ba account Manipur da hangba taragadi hangi ba account hangba gi chawba khwaidagi chawba maram se kari na oini khanbi party no iduri bra natraga tholai ba candidate sin iduri bra masi kenoni party na pui candidate pui ani makta puni party na pui candidate pui puni habete ko Modi gi sarkar se masi Modi gi wakhalon Modi na poraiba magi line of khoi keno se political lambi se prajamyam gi leipa sigi myam punama thajai Modi gi wakhalon je khara makhai de paja de na 100 ta ko 80% di Modi gi wakhalon je thajai ba adra Modi gi am su leigani aduga candidate se magi candidate sigi wakhalon che masi su leigani candidate su yam lebo aduga ani makse loina mak depend to gane okay ani mak loina mak depend to gani party da su dependent hoigani aduga candidate ke personality image thabak tharo mayam da su loi dependent hoige habani at the same time timing hai batare BJP ki timing congress ki timing kanana timing phajabagi haibagi makha ponduna handaki mikhal sida kanana mai pa kadage BJP ki account hangbangam dori bra na traga congress na hana lejarba makoi gi koi superiority hai tare state sida koi masing am leibasi amuke hene helen gi haibagi koi mami si uttur bra haibadudi November ki tarik kunmari da mikhal haido kun mit khangani on the note brem talawja ke brek ti am thonjar ke impact news moving tanu lebi welcome back adon ekbere bese Manung Hutna ni a 360 degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam
Manung Hutna ngasi khana jarimi basi lakliba November ki tarik kunma thoida pangthok kodoriba Thangmeiband Assembly constituency ki marki mikhal ki matang dani mikhal asigi damakta koi political party sing political koi candidate sing asena kyam yamna sem sabal oikhrabage maru ngasi BJP Manipur Pradesh na Thongjo Assembly constituency ki amadi Thangmeiband Assembly constituency ki kanana mirep oigadabu haibasi officially lauthokre Thongjo gi oina Bisojin organi aduga Thangmeiband gi na koi tamo Khumukcham Joykishan na koi official candidate oirani han ngasi lauthokre adubu hojik koi handaki election ki preparation mo oina tamo de lakchani se tamo koi handaki ILPS hai batarne inner line permit system ki movement se sigi matang dadi tamogi kari open lebi kaino hai ta koi tamogi assembly constituency sigi yamna sawba section ma koi ward number 25 si koi non manipuri sing na yamna ta ma pam mo ibani na koi ILPS ki issue si ta mo si kitang dejected feel toramba yai mayam se tamogi side ta laknab gi damakta tamogi koi ideology hai gadra koi development gi wapam sing asi da punchal nang gi damakta karamba makhal gi koi wapam hai gadra isa gi idea hai gadra isa gi thajaba hai gadra belief hai gadra lebi gi si matang se mayam si pusal anong hona ba ai adam koi gi bazar da leriba nan man puri maron bazar area hai tar nan ward number 25 si ward number 25 ji dem college colony su tai mejo college su tai mainly koi gi bazar area sing gi matang den habi sing nan manipur sing si da koi gi moi da fill tawba ILP haraga mayam na meng si da mayang tan boin uhan ba se masi ILP gi di mayang tan ba natte ha ba se ko convince tawba man ra ka le ba tar masi ai adum bazar ge tariba bazar board ayam ba society me am taro ai ge adum phami nai even during the agitation ai phamaga masi mayang tan ba natte koi gi leiriba manipur da leiriba indigenous people sing si koi pacha se kan na ba po ne si masi convince tawi almost ai convince tawi in khali aduna ai moi ga yamna phajana good rei during the agitation ai adum bazar manung da bazar ge ba religious function mayam ai sa adum attend tawi aduna lairiba nan manipur sing sina akoi gi Thangmeiband ene represent tawraga tawbi matek du rai Thangmeiband gi leirina mokoi gi wawa matam de stand mayam tawba ana akoi ge moi ga se lapthok na ba ya ba natte aduga akoi si lairiba sing ja khol lemu si Indian ne se loma gyan ta mina ba koi ILP have a post deida e aus deida kana go Indian am ta ko tathina tawbi wa pham leite masida leiri di akoi gi leiriba phur ma sa si matka phur wa chobo mayam he se laga akoi gi tungi sakta manga kadra akoi culture identity ji ma kadra hai gi leiriba akoi gi yellow mi sing tawbu demand aduna masida di thoidokna madu khanga ba madu ILP se kaino mun na khanga ga di not only non Manipur akoi Manipur tariba section praja khudim jati khudim koi tribal furu mayam makal makal mayam sina karembo warobo mutoni masidi puna magna 100% support ta goni khali aduna only thing misconception aduga misinterpretation ILP se lan wan tok to biba lan khalan ba aduna tawbuni aduna bazar da leiriba nan almost convinced oi aduna masina akoi gida aina moigi leina jab relationship makoi bu nukchi bibna phana loina bana akoi gi bazar da leiriba board sings aina yamna major gain lawni na lawsi okay akoi ILPS ki matang da convince ton ba karino ILPS se masi mi tan banate masi akoi gi indigenous yellow mi kharabu kannab gi damakta semba koi ek amani ar bil amani habi masi gyan tan ba du lan na uhan thokpi daba adu ergadi masi ko solution amo porokpa maru oina koi election asida akoi tokha de tabi pem du leiro habi tamu gi ache batha jabani adu matang sa sida koi impact news ki su oina koi thongju da su adu ka Thangmeiband assembly constituency su lekai lekai da chalaga koi campaign ama chatha jari who will be your MLA campaign kanana adum gi MLA oigadrina madro koi na hangjaba question sing mang da kwai de ki interesting oi question si election Manipur gi da na tre koi India da leiri election sing sida mikal pangtung matam da koi CLP bagi chana bi hai kata CLC pi bataraga de lagodra lor de habi wafam pondok matam da koi logjaroi hai adu logjaroi hai basi hangaga di koi media gi mamang da hai direct especially television camera gi mamang da koi logjaroi hai adu piraga di adum ayam mana loram doni koi election loi matung ai adu lahu ada loi ma de logure habi wafam sekta lakani adu handa ki election matang sida koi gi mamang da su koi Delhi gi assembly election tong matam da Aam Aadmi party gi koi gi luchingba convener Arvind Kejriwal na hai ki ba koi kariyuma kanaguma party mana sel perpa taragadi loksalu adu bote engona thadabiu kaino ta makoi ne pirei ba senpham do praja dagi lut tau khiba senpham duni maramaduna paisa do candidate tu ginate mayam gine mayam loksamat ka sukai de masi gi wafam jamna practical oyo mali adu ko yamna realistic oyo basu mali tamu gi di kari wafam lebi anda ki election sida sel thum pi bagi matang sida election si Manipur muscle power si
यामना इंडिया की जगह सिंह चथा नहीं इंडिया की जगह हाइबसिद मणिपुर से याम चथा नहीं मसीदी थोदोंना कोइना मसी तौगी तौदे से हाइरुब वफम लेती मसी अदुम मयाम सुम ताबीरमगनी कोई हुजी कांग्रेस ना याम कन्न कैंपेन तौरिसे अखोई दी एमएलए निफु निपाल लई एमपी मरी लई एमपी अहुम लई हाइब वफम सिनी दैट मीन्स मोइगी एमएलए निफु निपाल दना कोई थांगमैबंद केंद्र लागा बोथा द ब्या बनते है मोइना अदुना बोस तौरि मनुंग दा कोई मणिपुर मसल पावर सिननी हाइबने आइना ngasa हाइजेगिबदो थांगमैबंद लईगिबे सिंगसिदे याम इंटेलेक्चुअल ngata ओइ भाई तारे अदुना सेल न लेबे यारो सेल सिंगसी याम थादरक पे याय प्रजा सिंगने पैसा लोय लौथोखिबे याय अदु इस्तारसु प्रजा सिंगसे जज तोबो ngam ngатani मसी खुदम हम हाइजेगे लास्ट इलेक्शन दा अकोई कैंडिडेट मंगा फाइट तौनबदा मणिपुर याम कन बाय ममिंग पंचर थांगमैबंद याम याव है तारे अदु मोई वोट याम दना फंगी पैसा से अदु मयाम लोय खला याम मणिपुर सिनकिबो मरमदि पीपल सिंचा बाय लोय कंसस ओय बोजिक ओके अखोई की मतम मदा कोई लमदुगी मिंग अमा पलगा अदुना हाइदि मान हाइगदि यारे अखोई कनोना वोट खोम गदा बिस चत्ते हुजिकती फैमिली मदा मी मंगा लेरे मामा मपा पेरेंट्स सिना वोट अमदा चत्पे मसास अमा चाहे ममौ अमदा चत्पे मसू अमदा चत्पे मरमदि लौरिबो माई मागी पार्टी की आइडियोलॉजी दे चत्पा आईडी हौबदे बीजेपी यावरबनी अदुना आईडी एनीबॉडी तोंबो चावबो एनीबॉडी ओइसनो आई थादने हाइबले अखोइदि पार्टी दे चलोय अखोइदि मागी लेरिबो माई कैलिबर चटकनी आईडी शिवगी पिबनु चकने माई माई आइडियोलॉजी ले हेतारे अदुबो ख्वाइदे मरोय दे ngasa हाइजबतो कोई फैक्टर सी पार्टी की द चटपा पोटसी ले माई पार्टी को ने चटपा कोई माई माई पार्टी की लीडरशिप कोई हागे श्रीनन वर्जी की मागी फसबो मैम मधुर चटपा वोट ले फैक्टर दी मेन फैक्टर दी लेरिबो कैंडिडेट की अचीवमेंट मागी कैलिबर द मागी सर्विस टू द people je mari sincerity honestly thabak tawwa madura na yam nei narak panina adom da yam chale ha okay puchel sengba clean image lei badoni mathok tari se to tamo handa ki mikal se da khoi kendra ani makta gi bjp na kare hana lawrasi kyam yam na significant change ama propangam ni khan bi ko chako tharangi matang da boero koi manipur gi any policy program lak padam ni hairo koi candidate ani sna kyam yam na hong ba na traga kare koi purification ha gadra sum thopangam ni khan bi अखोइना इलेक्शन कारक मतमदा अखोइना गवर्नमेंट सेमकनी हाबे वफमदि नत्ते गवर्नमेंट सिना तौनी बट होजिक यामने स्ट्रांग ओइबो ओपोजिशन अमा ओइरकनी सिदी आइना एश्योर तौजरी हाइता स्ट्रांग ओइबो ओपोजिशन हाइबदि गवर्नमेंट से अखोइना ममाइ चुमकपंगमकनी हाइजबन अदुना अखोइना असेंबली सिदा लैरिबा अखोइ होजि लैरिबा असेंबली सिदा आई अमसो आगी कॉलेज विश्वजिना कारक तरगदी ओपोजिशन पार्टी से हेन मपांग कन बोर तादी पालिबे गवर्नमेंट सिना फाइरिंग तुरिंग तो वंग मय हाइजे अखोइन ओपोजिशन से सोंदर अगांदनी गवर्नमेंट आबेसी रूलिंग ओपोजिशन तरि हाउस सिदा लैरिबा एमएलए हुंबो सिना पालिबनी ओपोजिशन लैरिबा सिंगसिना साइलेंट ओन लैथोका दे तारगदी रूलिंग सिना तौनिंग तौदोइनी अदुना अखोइना यामना स्ट्रांगली याम स्ट्रांग ओपोजिशन अमा तौदना याम बोशरसली वांग मतमदा पंगदोक तो वंग मय मनमदी हाउस ता राय ताग्रबा हाउस ता एश्योर पीग्रबा हाउस ता कमिटमेंट पीग्रबा मसाइबसी होंदोक याबा नते हाइता कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा याम चाउना डेमोक्रेटिक ओइबा कंट्री सिदा लेरिबो पोडिदा अदुना आई अमसुंग आई कॉलेज रिवर्सिजना कारक मतमदा मणिपुर दा याम अचौबो इंपैक्ट अमा पीगनी सेंजा थुमजागी मयाम अमा हंदरकनी डेवलपमेंट के प्रोग्राम मयाम दसु अकोइना सेंटर सिदा लेरिबा गवर्नमेंट सिगा लेरगा अकोइना यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबो ओपोजिशन अमने ओइरगा डेवलपमेंट रसु खुमांग चौक्सनबा ngамगनी ओके थादरिबो पैसासिंग सी सेंटर रे लाई पैसासिंग नियम चुमना सिजिन हनबा सिने क्वाइ दरकार लेछि नियम पैसादी ममांगी मतम दसु हुजिक तसु सेंटर ने स्टेट खुदि मुक्ता पैसा पीनबो लोइन थरांग ले ओनली थिंग इज दैट लेरिबो गवर्नमेंट ना लान सिजिन बसने अखोइना once we are elected as BJP MLA aduti akoina masigi leiribo government sina mamai chum thokani phana tahongani leiribo senpham se phajana sin matamda manipur gi leiribo kendra khudimuk che sakwa thrang gi lamda khumang ya tum tu chakot kani abise aina mayam da hai okay yam chauba opposition gi role ama lorpai khudong chab lagini hairi aduga akoi tamo gi image to dum yamna clean oiba phajaba image ti leiri adubu adugi example haijaba ta point haijaba na taba अखोई लेकाई वाकत है इम्पैक्ट निस्की थरोम ले इसाना तौजब मदुगी कोई लेकाई वाकत लेकाई होमो है तारे कोई थांगमैबंद गी चचरु मतमदा अइना लंबी याद्रे याद्रे हैरम लंबी खरा से तुम
within next few days tadum koi tamona sembi khibagi record leje duna tamu ki koi gi thabak thorom si yamna phajana leibagi keno sidai dum khangjare adubu matang sai sida kin hangjawi aba question amoina koi manipur yo na koi Thangmeiband assembly constitution khatana tabita koi gi Tripura gi chief minister जो मरी लक्ष्य कोई नहीं मिनिस्टर ओरिबा मानिक सरकार से इंडिया के ख्वाइद के लायर बा चीफ मिनिस्टर इंडिया के ख्वाइद के क्लीन होइबा ख्वाइद ऑनेस्ट होइबा पुक्चल सेंगबा कोई चीफ मिनिस्टर अमनी अदुना बु चाही अखै टर्म मरी थांगना थांगना हुजि पोदम चीफ मिनिस्टर ओइरी मसागे गाड़ी लेते मयुम लेते अदुका मसाई फंगजबा तोलब तो फावबा मागी पार्टी दा सीपीआई तो कथोई सीपीआई मंगदा थागे वेना रुपा लिसिंग मंगा पी लिसिंग मंगा दना चलाइरी सुमायने यामना सेल्फलेस होइबा मसागे करेक्ट द खंदबा रोल मॉडल ओइबि याबा कोई सुंबा कोई लीडर है तारे माजे पॉलिटिशियन के नत्र माजे लीडर ने सुम लीडर से कोई मणिपुर द थोक्त्री से करी गिने खबि गतम मसे पार्टी की आइडियोलॉजी न ओइदोरी ब्रा मसाना तोनिंग तारगसु करी अपन बलिबजा मसी पार्टी की आइडियोलॉजी ना ने हाइबदी याते मसी अखोई की सीपीआई की सु सीपीएम की सु हाइ तारे मानिक सरकार के नबि माइसु पार्टी के दर मयाम ले मसी दी मी की मागी इंडिविजुअल ओइबा तोंगान बा टॉप टॉप गुन ने हाइ जता आइडी पार्टी द्रैदा मागी मैम अतई अतईसु सीपीएम न पानबा लमसु ले तारे से फॉर एग्जांपल हान पालंबा केरला द के मैम ले है तारे कनो मागी दी मागी टॉप टॉपा सिदने ने साइ थमजरी से पार्टी की पोची सुगुम लीडर म लापदने पार्टी सिंखलिसी अदना मसीदी मानिक सरकार के टॉप टॉप गुन है तारे कोना पाना तमजब ngam भाई तारे मणिपुर दना खोसु मागी वाखलोट आईसु मागी होजि ताकपिरु तो आई याम फजन पाजे इंटरनेट मागी ओइबा थबक थोरम सिंसे कोइसु मा तोन तोरप ngamba ओइना बा कोइसु होना जगे दुगा मसीददी अखोइ मणिपुर की होजि लैरिबा पोसिददी अयामबना मसी ngamnadabasidi मसी फैक्टर द बेस तोबदि हाइबदि हादि मसी माय माय इंडिविजुअली सैक्रिफाइस तोब वार पने नाइता ओके सैक्रिफाइस तोब वार पदगिनी आरो इबन ओजादि छु तेंतकना करिगिनो जा खोइ मणिपुर की मानिक सरकार गुम्बा लीडर अमा थोलप ngamdrisi तोरखिरो तोरखिरो है दी मनिक सरकार न तौरी पोसे मणिपुर का त्रिपुरा का जुमलोन नबनी ओके अमरम धारगति याम लाम नबते जुमलोन नबने अरु जुमलोन नबो अरु मनिक सरकार न करी तौई फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत सरकार न पी फ्लैगशिप प्रोग्राम भाव त्रिपुरा न भारत की मनंग ख्वाइदगी हेनो वामना पैकेट पंगम हेना सिंथारी मिनी अदुग सिंथारी नुपा दुगी लुचिंग बदुगी डिग्निटी मगी पावर क्वालिटी दु लोई खंगेबा अरु मदु यौन होना दे मोइना करिगिनो मदो तमदनिंगा पोतुदी यौन होना देबा करोम चली येना येत चलम बदु ओइनारो चनु होनेबा मदु करी नोई मयाम ने खंगनर पोनेको करप्शन की मम्मी तादरबा अदुगुमलब चीफ मिनिस्टर अमगी मतिक मगुंदुदी थादना लोइरदोय थादना लोरे अदुमंगनी प्राइम मिनिस्टर ना मयाम पुनम के खोगी केनो का कौबु मतम दा खोगी श्रीद स्पेशल स्टेटस का कखी मतम दको पुनम की मनुंग दगी चीफ मिनिस्टर मनिक सरकार कौरगा प्राइम मिनिस्टर का हंगिबा प्राइम मिनिस्टर का मा खनगिबदो मदो करी मरंग मिनो मदो प्राइम मिनिस्टर अमना नरेंद्र मोदी न कनो कोई मनिक सरकार थाजबदो अदुकी वांगना थम्मेबसे मा खंगेब मदुननी अदना असिगुम लुचिंग बसिगी थौना लिंगेल अमदगी मागी करप्शन यावदबा सेंजा तुमजा लेतबा अदगी यामना पार्टी को आइडियोलॉजी यामना नीति नियम चुमना चटपा सिगुम लुचिंग बसिंग मणिपुर थोरब मतमदा मणिपुर की सासोन से अदुकी मतिक क्लीन होई गसागी जुएकिशन हाइदो मीद मसी कनोनेब असी मी द लोइन पुये मी द पुलोय कथोप वाटपा कथोप की मगुन से कथोप डिडिकेट है बसे मसी की मगुन सिने हेन वांगा कांदने बले पाक फगदो जे मदु फन भोना ताइबा अखोय की लुचिंग बसिंग जे होजे मनिंग सरकार की यंगनरु बददी यामना लामनरी यामना गैप अम लेरिदा मसी मेंशन मंग याम चावा गैप अम लेरि अदबो लाखदरे बचही खरा सीदा एंड प्रोबेबली हंदक की मरकी मेखल से दगिसु मणिपुर दैसु मनिक सरकार गुंबा लीडर मथलप तारगदी यामना मणिपुर की ओइबा याइफबा अम ओइगदोरि बनी अदबो हाइनबलै अखोगी पॉलिटिशियन अम ओइबा तारगदी पॉलिटिशियन अमना मतम चुपद खंदुर लेरबसी मथंगी मिखल से कम कांदा लागतुन है अदुम खंदुर लै हाय अदु अफबा असेंग बलुचिंग अमनदी मथंगी जनरेशन से करम तबदगी हाइदुन अदुम खंदुर लै हाय ऑन द रोन ngasi की ओइनदी मनहुनगी थरमसी मतंग स्वाइदर सुनजरगे ngasi की थरमसीदा कोई तामो जोगेशन अमदी ओजा इबोचौबन लिंबिरकना थरमसी मपुंग फान बिदमक्ता तामो मदी ओजा बथंगा चौ फोंदुकचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसिन ngasi की मनहुन के थरम ngasi की एडिशन से करम तबी बगे खोद खान बिरप यागने कोई मेल आईडी दी impacttvnews@gmail.com नत्रका कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तबीरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरप यागने. With that, this is Raj Nathangam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.